Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mimro, channel Syiar Islam. Pada kesempatan ini saya mau men-share video tausiah dari Guru Ta Al-Mukarram Ustaz Muhammad Yusuf Esos. Seperti apa video tausiahnya? Mari kita tonton setelah cuplikan video berikut ini. Menurut informasi Guru Ta, maka dia tu Guru Ta imal lapeo aga amalan na dua amalan na Guru Ta denang kana salai nomor si dia ko jok kaya ko nakka aja tahu na baca Allah kemudian dia ko tudangi na pasa na napake yana tu ampai na pasangi tau pandrita ta maka dia kong ka tau malasa na bawangan re ko padanna rupa tau ala iya ro anrewe napa ibaca bismillahi syafi la shifau illa anta syafi wa bi barakati rizquna min Allah napa to mak bismillah ni andre ya kode tu le mande talipa bawatoni ha sallallahu ala Muhammad ya konakan na ilasa pa takapesa yero ya konakan na musibah silap po yoto tahengkan ya gaga ko tu masalah tu apa angka gaga macare pade pa na mapacing syukuruki ko nakanay musibah nasaba iparingarangin ako pong Allah Ta'ala aja na ko pasorimon rin napay ganrusuki kemudian yang kedua malasa ite nasaba melo imalay dalena yaitu ampay kong kataw malasa pa bu lalo imitay apa angka to hadiskusi na pong Allah Ta'ala maka da iya kong kataw malasa na lay kunjungi puang Allah Ta'ala tu sitongan nalay siaray tanyati tu ta malasa itu ya kong katau malasa nalo siaray puang Allah Ta'ala tu hakikin na tu sitongan na siaray itu yana tu ampai makutana tu matu makada magi memang ide nang kamu siaray kawat tu no kolino nareko ang katau malasa loki mitay yana tu ampai madari ang katau malasa pa dali na mimelo nala kaya gayasang makutane nasa kilo isiti nasai talungaso niya tu de nasa lay ranjana kadamage nasa bolokal laday na magering tarpasero balibola na nasa metu pe layita lepangi malu basuki dua buku gola kasih 2 litere susu taluk balik napa nawica lo bolani do siti magi na malasay siti nasa bak dalek gola kasih na melo nala yan na tu ampay na pasangi tau pandrita ta maka daya kong katau malasa na bawangan re oko padanna rupa tau ala iya ro anrewe napa ibaca bismillahi syafi la shifau illa anta syafi wa bi barakati rizquna min Allah napa to mak bismillah ni andre ya kode tu le mande talipa bawatoni ha iya ko ya mematotu dalle melo yala na to malasa paje la satta na rekosigese capak lilate to gagay tu yo puidi ya kong kana bawangi tay taro bawami bahkan ang kabiasa mujay be pagaje na tiano nasa ibe pakat do si kapang makumeje tiano ko yano wa be pa o be alina to pay bawang alina to pa machigaw o konihe jadi tapahangi cede iro aga mancaji na bere pong Allah Ta'ala kemudian yang ketiga nakan na ilasa tawe nasaba melo pong Allah Ta'ala ko macawe apa mega tau pak dia nang kana ringerang iya ko magala imakare sumapamulay ele latuan ni dia nalaw masampajang sisan na nakan nagari napay makadalapong mega tu iya ko manre de na bismillah naganrusu manre mapat diwat tapi nakadallahu akbar dia na may jaji tu jadi ko may matiro sitongan na ipakainga ke ko pong Allah Ta'ala kemudian yang keempat nakan na ilasa tawe na sabak melo isusido sana ya to na mega tau pak dena pahangi kakurangat tay di mega masyarakat tay na malasa tapat tarburu-buru ya ko tolono ko dotoro ina dena paja tapasandro isapa nasa ya to na je ko sandro maka to je cepak mak bicara nasai anak walimu ya tu menre make ko tu tapayaro maka to aja lempu anak walimu nama aku atuh jadi iya ridi tapal akan agaw pigau lau mulyang imano gererangnya sokorangi lai patuju manang maka dapat jatuh aja ko purai cocok nih apa dosa tame nalagapo ang Allah Ta'ala tapi lau siki maki buah pa jame mato apa monro silo sae
monro si dosa ko takalewe naburay mi po ang Allah Ta'ala he paade akkalibarakan na kung ka anak tapole macule na panno bung kalelena panno daraloka na sabak dosa makalada di na melak gako sampajang kasi di na melolak gako sampajang iya na tu dosa lasa palagay jadi pakan naiki lasa pada leba ni kong kana tapole macule na isabungi na siya laga lailada tulay goso wadi jaji teri melo ko pa dio akan aja bawa na mo dio ka supaya aja makalela pa pinadin sa mamapadi ko lay goso tapi elo na tau maton na melo ko mapaching yan na mako matitu po ng Allah Ta'ala napakan naila sa atan na masesa memang mapari pa pinadinge liwa rajin na tapi magay nalagame man ni dosa aja na ko pasorimon din apa igalere jadi ako depa na mapaching ya tu dosa tu depa na pajala sa ang kami matuto dosa pa din na tasusun na rekode na kan nailasa bahkan sulitnya menghadapi sakratul maut adalah penghapus dosa ya kung katau masesa melalui sakratul maut itu juga adalah penghapus dosa itu ampai madaring katau makan aja nang kaimang liwa sesana komelo imate na imaro pasampajang ang kamu pa dosa na iya tu apa namo tu imangi mega to dosa na sesa iya ko stase makoto tasakame kada stasa lama de may ka ustas layolongi jamaah na tamaranaka tasakame makada salama mana de kaya na ustas layolongi jamaah na tamaranaka iya mangukuru makada de ulo ko de na seko muwajar nga iya tu layolongi tu nambalu sempoy aya na po ang Allah Ta'ala na pamandre anu haram karena tidak ada unsur keikhlasan atau malengi na sesami tawe na makada tu nabi permudah jangan persulit ukunihe kemudian ya tone ya hadesana nabi tawala dawi tawe permudahlah dan jangan engkau mempersulit madar ini silada ni te lo sapaki nalawi ni boleh milau jadwal na dega gaya lengi yang pelo poda ba menite ya kode tu lima talipong SMS bawan ni supaya aja nama susah ya ko makade jampuki ya aja na mo jampuka magala mo pa sanga di malasa mo jampuka maka dia kobosin ang kamoya sa jas hujang nasa bamagay iyaro agamay maga pataw pandrita tariolo dega aga pak jenang dega aga sentre na pake malala mola galu mola salo mati ka kampung latui lay pandre mi bani suro rewa makiro tapi mabaraka nasa bamagay kaihlasan na iya tunay di makukoy ro makurang yan tu stas layologin katopa malada pa yung 5 cara malaw sisan na pole nalepa malibin sinaw kayang palo na la nasang siratu sa 20 may pesa buisan na tapamatomi man nyo ko tina makadamasa ka alaw mondri kumuli ka ya tu bahaya na iya tu idi jama-jama makweliwa rajina pa pikwi bate pakalu na maringan na ihlas liwa rajina pakalu nasa bata tuliang kay balisi ma dampingi he yero mulawi he makumimati ito ang katantangan na jadi ako ang kagagay jama pikwi charana na mapachip pabelay yero nuwadingi mapangaruro tapi makumimati ito ko agamasalang nasa mamagay iya panaya sa temang parjuangkan agama na riko ang kapangurbanan na iya ko diga katantangan na pa tanya pa ya sa pajuang ya pak ya patunya sa pajua te kong kabalin na ya dia tu salang yang kami matau pa setan na cocok apa ya ko de gaga pangarui ki de tu gaga o ko ni he nabi talagi na nabi Adam sinin na nabi ipangarui manang ipalese manang nabi Ibrahim lay pangarui ya nabi Adam mali nabi ta Muhammad SAW de to na mali ya nabi Adam mali ya to narui di paralu jagairo apa iya je tiba lisi pak jagolada sisa buita ngoko langit pertama ahli ibadah yang kai mancaji kepala ahli ibadah menre langit kedua 1000 tahun beribadah dan diangkat sebagai ahli ibadah sampai langit ke-7 dia menjadi ahli ibadah bahkan yang kata pandita makada yaitu iblis sebelumnya namanya adalah Azazil
nasabak dia pemimpin para malaikat, kehebatannya beribadah tidak ada yang menandingi. Tapi isure sujo ko Nabi Adam dia melo nasabari ni selaya sana makada iblis. Jadi ko ahli ibadah namo tu pas sampaja maca to pangarui na paale na jago na sawa makabate na ibadah ko ditamahe nang kato tu pas sampaja pa ipangarui kega ya ko ka pas sampaja liwa lasina setan na yato pang kami matoto to masampaja di sakarakin rilepang manasaro manguli loko pangalatan na pangarui kihe to majenne apa madari pa ye tope ya patomelo matu ko to pura majenne madari lada to ya patomelo jamba ko pura majenne na setama nang yeto ata usaki illa alinro yang iri pangala taala na pamajenne apa ma komiti setange ya penalapas sa iwatan na te ko pura majenne apa ce ko mapacing ce ko mege amalan apa ya ko kajenne na te nangaji manasa silanga si bakode kajenne na ya jima kana mengaji kamai hana megala ada apalan na ya ko rusa ijene na apa mengaji kan kamu cek dek kama kiro dito tu mabela sitongan na ko agamata itu perjuangan kemudian yaro na papedale na pongala taala aja no reke ngamanangi rewa ki mukuru ya lewe ya konakan na ilasa na surum itu pongala taala maringarang papedale na kami na maraja na dito miftahul jannah na iya sampajange goncin na suruga as-salatu miftahu kullu khair na itu sampajange pak bukana sini na decenge berarti ang kajaminang ya ku jamai tapi kega tau ijaming tau masampajatong nge apa mega tau lo mitatong kega ya salot tatong oi raji lo mabireja marapa songko na moloy bida na tapi ako kidara na magalamati mga sapala pasampajaro jadi itatongang isampajangan ko tutungal linota itu ampai makada sampaja sompa tapaja yan aja ampai makada aja tuto pandritata pasyang kangi je pangkau kamu sibawa hakikinna agamay kegayasang ya ko ang kamelo ijama manuru informasi guruta makada itu guruta imalapyo aga amalan na dua amalan na guruta dinang kanasalay nomor si dia ko jok kaya ko nakka aja tahu na nabaca Allah ya ko nakka aja biuna nabaca Muhammad jadi tuliang kay puang Allah Ta'ala si bawa nabi tanewa si tinro na reko jok kay demi matona balle kemudian ya ko tudangin apasa na napake masu nabaca Allah nagatangi tama nabaca Muhammad puluki Imam Ali ro si kiriero desa nang kanakada nabita pakuiro tapi naki buarang ilalang sa rekom manginawa dito limaringar alaw ripong Allah Ta'ala si bawa nabita apa iya tu ko deto maki buala pa mawatang apa iya ro tolinoy patakalupang na iya tu si kiri pa nada na pulo kuidi paringarange pulo ki pong Allah Ta'ala apa to masampaja na manas sa to melo masikiri madari ingara dompenge ingara sandalae ingara motoroe ingara helenge okoro sampayangero na manas sa manguli ko pong Allah Ta'ala sisa na to tama wesewe jambat to chami ngarangi pong Allah Ta'ala magi nang kay baca tama kiro jadi itu agak gaya demi matoto ni sadari pulo ko pong Allah Ta'ala jadi to mangilaw na chaningi ati napakanjaki paringarangi nakatan ni mataru lori pong Allah Ta'ala jadi akibuan ilalang yaridi bawa tasbih tabawai apa iya ko mangkataw to makada aja na mu bawa tasbih apa makada siya tumatutay katoro to kapuji-puji nga katasbih na ya kung kapandapa pak makoro alena tuminalaw kurang alena ba meto kaya yasa pa ang kami matotaw din na muli mata sa bewe na rekode na pake batongan na pake paala supaya ningerangi apa iya ko lima na din uli mingerangi opo ko na witsang yan na kedo yaro tapo ang katasbih ko tapo na pacan neni itu alat untuk bersikir tanya ya tuju atas sabewero tanya ya tu bilang laudongi pak maka tu ya tahu nasa ya ko milaudongi te para apa je limamu aja muakai mako he apa ya tu ko pasarangi tak berai angka kagak talo 20 ya se name tak berah ukuni jero watana ro ya tu ya kana lima tergantung polo ko kahusukan na atie ya ko ya pa namanya mako matanre mako patanre wi yang penting dia tajollo imatan na tawe
Ya ko ya panahusu pa dongange ya pa angka to milaudo namo pa mako tanre na rekole selese mi tita dito na ya sa to milaudo. Panana salam ya tu. No poto mako mi lima we ku ya to ruhusu tapakwani ro. Ya ko deta kalimat tananya manyamang aja na ta kalimat ta. Kama kiro ya ko pa jalo e bawa menre mako ci dina to milaudo ge pendre di bapak jalo ko ya to ruhusu. Aja nene dipermasalahkan nasaba tujuannya pak dongange mi tanya lima kama kiro mega tuto ya tunakariti nasa de sayano masampajang pure masampajang na palena ilimana napa na nasusong kurupana pasanir ya na deto kege pamulana sampajange takbiratul ihram aga tutui beresalang iya kumage na pano ilimana purat mi beresalang aja na mo amparang ipasanir ya apa purato ni masampajang yeme ko sa baluma beresala na palena limana na panasuso kulinro na parang ni kada kenro mala dasar makiro pamega tutaw makada deno di 10 rupae uto pura masampajang ang kato palena yeme ko na palenga ngilimana tatanay yolo makada magay apa chocho sa komelo yang kalinga dana nasibuka ibaban na suruga itutu ibaban na naraka chocho sa tapi yang menjadi pertanyaan Kenri dasarna ya rojolo apa ya komemi pa cocok bawa dia cocok apa angka yasang ibadah khassah ibadah khusus dia nawat dingirubah maka dia rosolli angka aturanna angka bacana sampajange dia nawat di maka da surah pendek jolo ibaca napa Fatihah dia na cocok Fatihah jolo kama kamiro jadi ero gagay puranator agama ta deno di pasisele-sele de toro ditambai iya naro yasa bid'a na reko angka tau melo tambai biero iya mina reko jama-jamali no melo itambai de namari gaga bid'a hasana mo sana idi mani tasaparang ilalang apa namanya tu bilang-pilangi pasitongan na bid'a to bid'a ko melo ikaji apa dia na pake korona bid'a jarin na mina pake kama kiro tapi alami dipakai nasabab pengantar untuk dapi ero aja nih permasalahkan kemudian ero na aga je sitongan na intina agamata Islam iman takwa ihsan iya ihsan melo icapai anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka sompai po nabita pak jalo kang inap panalah tapi makanya papahangnya kegayasang angka gaga melo ijama melo kima bicara de toga na tengi nabita maga parentana nabita batewi mak bicara ya ko tau matoy yewada peko ko anana yewada na toro mana nabita pada kong kay nabita tulis sapu ay pakwi batewi mak bicara jadi nabita mimatoya curi de mimatona na sala tay ko makiro pa namollo mak balu de to nakapo inatumpi olana apa desa je pa balu makoko na makaliliang anak-anak itu biasa makasola ngola magina namo tomatoy makuka makalato ni makasola apa baru litere lihat tu timbangange maka kanja palo-palona lalai tatte inalari mendre urina magi wasang ini tatte oko ni he pe makara malasame matoni je umat mau masalang ni makoko malasame matoni ya metona romelo ipade cengiro na iya tamay masige pa makanja ni ya miro mawata de na tama apa ya di tamay mako na totoo mainga mi jayari di tau tamay okwe rewat tui macarama aja no ustaz manang apa makale ustaz pun natanggung ade ya ko pole mareng kali mako waji idi to punna narekutis sangi pa disangeng ya pak gurongang namo ma SMS mi pak ya kong katisa makadai padangka maceko-ceko ya SMS sih maka palang itu daripada talipongi SMS mi lauke ko tude ni pakai guna nasiratu motor rupiah pakiringan mana ngilokot nomor engka ko HP ta namo tasiru pamiagaga ya ja kamera nasabari na mainga mana sama lolongan ya palang nasiratu motor rupiah ongko sona kama kiro kemudian yang terakhir iya ko agama melo itim bapak si bawa salamakange dua mi bakuncin maka deto pandita ta hujatul Islam Imam Al-Ghazali ya ku ya mulai maka tani masa dua mana salama ko nomor sidi
Ya kung ka agaga melo ijama aja ni tatonga si dia agaga na rekode na mana sa parentana rilalan na akorang si bawah hadisay. Kemudian yang kedua, ia kode gaga parentana rilalan na akorang si bawah hadisay na melo ko tatonga inasaba anu baru angka na tanyato persoalan ibadah palikolokwi agama na po Allah Ta'ala betungan na alay fasilitas untuk beribadah desa gaga riwatuna nabita makadang kaya sa motor tapi ia komelo ki kendaraan unta kendaraan berarti itu adalah kias lai kias kami sini na agaga anu de gaga watuna nabita na tanyato persoalan ibadah tapakalulok agama na po Allah Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Baru saja kita mengikuti video tausiah dari Guru Ta. Semoga berkah manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan semoga Guru Ta diberi kesehatan panjang umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.